Khovelal ram ro pui berpol romlal ram Roman Empire hian avang lai chuan ramzau tak a opa tunlai huna heng Europe ram sang Spain, France, Greece, Turkey le adang te baka North Africa le Asia ram te Mediterranean tui pui le a chevel ramzong song te chu antu noya anda vek ani an wanglai tak tak hi edi zale som pasari vel ni in Emperor Trajan hun lai ani an wanglaya an ram op zau zong hi square kilometer vaibel che somli le pasari vel set a zau ani a mi pui vaibel che zaruk chuang zet chu an thu noya an oma ei hi a hun laya khovela mi hring om zong zong za som ni atling phak hial ani ong zong zong in rom kho pui apo ani ti hiala an soi thin khopalal ram ro pui hi mizo te ero chuan an hriat lar ber na ero chu Christian an ti du da na sajia ani thung Isua kheng bet tu te chu rom sipai te rom kho pui kan chana Christian te pu tu lal sual ni ro te katakum martar te chanchin le adang tam takpo a omang Christian an ti du da na sajia hian mizo te singa chuan an ro pui na zong zong hi a hi afek ti ila kan soi sual om lowe Isu Krista pian lima tha tum tu le cross a kheng bet tu chu rom sarkar ani a zirtir peterale tirko pola te tihlum tu po rom sarkar ani a Christian ring tu masa ignacia sale smurna khobisop polikapa te that tu po rom sarkar thawani heng kan soitlem te te hi chu alang sar zual tak tak le vo in khenga an ming kan la soite ani a heng ba ka hian mi sing telin nunna chanin an martara rom sarkar khan engwangin nge Christian te hi a huat em engwanga ti du da vak mai nge ani khati khopa Christian te do dala mai sachin tu kha engtin nge tu na hian Christian te hun pui alo ni le tak dai si tun chuma hian kan ngai thladon ani amasa a kan lo hriat ta na ka du chu romlal ram hian kumsanga chuang zet a oa in Christian an ti du da hian kumzani le somnga chuang zet a o bok ani heng chung hian thil tam tak a thlenga chu wang chuan tun chuma hian kan soi vek seng don lova soi mai le soi lok tam tak kan nei don ani ti lo shalo kila romlal ram lo indin dan hi toite in i han soi phok te ang romlal ram lo indin dan hi zan khathil thuadin ani lowa tin ari to ema wangin historian te po ngai dan sang an nei ri chung zinga ngai dan tlang lon deuh berle trom tunga deuh bera chuan romlal ram hi Romula san BC zasari le somnga pathuma iberlui kama khote takte a adin atanga lo inchan ani a Romula sale a unaw pa chungchang po hi thonthungai nom tak a oma rem changa ngai thak an latum don ya Romula sa khodin te takte a chuan tunlaya kan kalpui ang mipui thanten rowan rela ro rel na felle mumal takin an kalpui ani chuan khodin chu alo thang lian zela ram an zau zela indo na zatel an machonani atoi zong in soitaila kum zatel tam tak kalkan tuayin BC zana a Julius Caesar ronlan atangin soichan le ta ila Julius Caesar chu rom sipai ho tu oisen le ro thap zet mai ani a BC somli le pakwana Pompey le Crassus tenen chang howin rom sarkar pai tha in ama le ama chu thunei na in peta a heta chang chi hian rom chu mi pui than ni lo dictator emperor kan ti te chuan an op chho tan ta ani Julius Caesar noya hian romlal ram chuan apmel athak loka kalphung thar chi sang tunlai thlenga kan la chin te hi an ron ti chuaka chung singa chuan calendar te khole tuini na citizenship te alar sual an ni thunei na apum mom vek awangin senator Brutus le Cassius te chuan phiaru in March ni sompanga BC somli le palia an thatta a ma se athi na chuan boina pakhat aron thlenta a chu tunge a ai o ang ti chu ani chutia emperor Julius Caesar ai o tura an boi noi kara chuan a falak Augusta sa chuan aron ding changta a ani hian emperor ni na chu achelta ani Augustus Caesar Mizoten Kaisar Augusta dia katsoi lalai hian ani
Isu Krista chu khovela aron pian tak ni Kaisar Augusta kai hruaina hnuaiah hian Romlal ram chu ral muang lea Pax Romana anti remna siam zonga lal ram enkol chu a uar lea tin insung don ton na le infrastructure lama po ma an son sa hle ani isu lo pian lai po hian Judai ram chu Rom sarkar thunain hnuaiah hian a awma Emperor chu Kaisar Augusta ni ma se Judai ram vel enkol tu ber le lal ber Kaisar Augusta hnuaiah om chu Herod the Great anti misoten lal Heroda tia kan hriat thin hi ani ma se isuat hi don le cross an khenbe hun lai vel chuan Heroda hi athitoa Pontius Pilate misoten Pontia Pilata tia kan sei hi Judai ram vel enkol tu ani toa Rome Emperor po Tiberius Caesar ni to ani isu lo pian hlima khochak mi fingten Heroda lal ina an lu sual awanga Rom sipai ten nausen isu tha an tumba ki chu isu dam chung hian Rom sarkar le Rom sipai ten ena buaina an nei thu hi hriat ani me ulawa ati buai tu tam jok le he reng tu chu Judate an ni ma jok ni hi ma se enga tinge Rom sipai te khan isu kha cross an khen be si enga tinge isu thi nuwa Rom sarkar khan isu hnung zui tu te kha atha tak chiam le si a indotin kan sei zel don ani he khovela isuan azirtir laya azirtir na langsar tak pakhat lal kani atile pathian ani thu asoi hi ahun lai khan thilthar ani hau lawa lal isu chau ni lo midang enge mazat poin pathian hele lo kal ni hian anin chalve thawani chungzinga langsar ber chu Rome Emperor te ber hi anni Rome Emperor te hi anlal ema Antu nei na po pathian atanga andon heleya pathian mihring anga local ni in anin chal thina ni chumai baka Rom lalai hian sakhona le politics chu akal koptlata Rome Emperor te chuan an mani chu mihring te en kultura pathian ruata anin chala wangin anlal em thina tu ma in chu chu an hial ngam lova Rom thu nei na soinep le akal zonga khosak chu hina ani mai ani chuti chung chuan ahun lai hian heleya pathian local ni in chal hi an omve reng thawa an zinga chuan isu ngei po hi atel ve ani Judate chuan Rom thu nei na lakatanga chanchuaka ropui taka he khovel opui tu Mesia chu ngaklel takin an thira ma se an be se angin a local ta si lawa Mesia chu an haya crossa an kheng bet hil zogani kha lal isu khan langsar taka Rom sarkar ado dalemo asoi chiat riat tur om lova Judaten tal o tirtuma Rom sarkar soichia an pu po khan tangka a kaisara lem chuang alek chuaka kaisara thil te chu kaisara hena peru ati tamai ani kha isu thina tur hian Judate khan Rom sarkar laka helna chok chuaka le Rom sarkar soichia an pu na sabera hi ahun lai khachuan hi na atlin wangani pathian remruat angse lin thila thlenga Pontia Pilata chuan crossa akhen be tirta ani kha ma se Pontia Pilata po khan Rom sarkar laka aswalna amu chuang lova he mi fel sen laka hian kathiange ti in nangnin inti ti in tiro u ti in akut asil san bai zokani kha isua damlai hi chuan anung zui tu te hi Christian ti anani lova Isua zui tu te po mitlem te chau anlani ma se isua thi nu hian isua zirtir na chu nasatakin azirtir ten an puang dara nasatakin chanchin tha an shilta a isua le azirtir na pom tu po an pung chak ta hle a hei tak hi Rom sarkar po in angai mo atling chauta ani tirko te thil ti bung som pakhat cha som ni le paruka chuan Antioche ko a isu nung zui tu te chu Christian ya an ko masak ber thu kan hua hei hi edi somli le paruk vel ani a isu thi atanga kum somli don liam nuwa ani chau ti na ani chu Christian te chu Rom sarkar tan ngai mo tham an lo tling chho than ta a me mi mai thei in ringin Christian na pom tu te chu na satakin anti du da than ta ani Isua thi nu hian khovel hun sanga na satakin Christian na chu adarta a Rom sarkar hun pui
Rom ko puya ngay po chuan Christian na pomtu sang tam tak an om ta hialani. Christian na darzel me mi tum hian nasatakin Christian te chu may sak an chau chanta a. Christian te ti du da konga milang sarber berte. Misaw te po ina kan riet chu Romlal ni roale. Romi ni nanay sola at nuwa pola ni tate hian ni. Edi somrugle pali July ni som pariata ni roan Rom khopui a hal chiam po khan kang mai chu chana Christian te apua nasatakin angai sakpha a Christian te chu banlera tronin kotler ti en nante an hal thina ni Rom sarkarin Christian te ado chanle ati du da chan hi chan sang a oma ama sabera chuan Christian te chuan pathian pakhat chau an biak wang ani kan soitak ang khan Rom hun lai hian pathian pakhat chau an belova pathian tam tak an bechina chung zinga chuan an emperor ngei po pathian angin an bechina ni Rom emperor te pathian anga biak ronching suak tu ber hi emperor Caligulas ania edi somthum le pakhat atanga edi somli le pakhat chung alalani emperor Caligulas hian eleya pathian ronkal angin a inchala Romi zong le athun huaya omte chuan pathian angin an beturani thuchu asiama chu Christian terin nakal ani a emperor thuchu anzom du lo awang chuan nasatakin Christian te hian an tor phata ani adang le a chuan heti hun lai hian Christian te chu helna chok suak tuwa pu ani bokani kat saitak ang khan Romlal ram op hi azaw ema khovel zong mun thuma chena mun ni don an opani heti khopa ramzaw an oppe thei chan hi sarkar laka helna le sarkar to dal zonga chete laka nataka shemna an lekko chin wangani chutiang chi chu Christian te laka hian a thlengani Christian na kha khovelin a hma in ala mel hriat ngai lova an tan chuan thil thar ani Romi te ti dan an culture ang an nun phung chi sang mipat mei chiat na konga in thla da thlengin chung laka chuan Christian te chu an in thiar fihlim tlatsia an ti dan phung zom ve du lo le ti ve du lo chu sarkar do le sarkar ep zonga che anga ngain nasatakin an chunga ma an lata ani adang le a chuan Christian te chu Romlal ram in lung rual na ti chetu wa le an ram din mun ti dar thong tuwa an ngai wang ani lal isuat hi nu khan zirti som pahnih le midang te chu isuat hu zomin khovel hun sanga an kaldara nasatakin Christian na chu a hun lai khovela khan adar ani he Christian na lo dar chak em mai hi Rom thu nei tu te chuan an lal ram in nung rual na ti che thei tu wa le an ram din mun ti der thong pha ka ngain Christian na dar zel tur chu ven vat tula an hriata wangin Christian te chu an beita ani mitam zo Christiana an in le zel lo nan Christian te chu alang sar thei ang berten an ti hluma en nom chu na mun puya te sakei bak nei ma a te pain an po som tira mei puya hal hlum te po an omani polika pa po kha mi pui tam tak ma a mei hal hlum ani ma se chuti chung chuan Christian na chuan ral lampan an hekin an pung tual mai sok si ani Christian te tor na hi anasa ema umzahi le somnga chuang lai a o ani soivek sen ani lo awangin ti du da na lam chu du to ta ila engking nge chutiang taka Christian na do tu le ti du da tu chu Christian te mun pui alo ni tak dai sok ti lam hi i han soi le te ang edi zathum le paruka chuan Rom chuan emperor thar aneya a ming chu Constantine ani Constantine chuan a hma a emperor te dang ang howin Romlal ram zau le an opsa hum him chu na pui bera aneya chu ba ka a hma a emperor dang te ang thowin pathian tam tak a beve thawani ma se edi zathum le som patia chuan khovel history thak lok khop in larna Constantine chuan a huta a Battle of the Milvian Bridge anti indo na machon tura anin buat sai mek lai chuan Constantine chuan wana hil tak mai ni ang maya cross chin chiana chu a muta a chu in larna chuan he chin chiana hi mangla ni ang in a hilbok ani ti chuan a in larna mu ang chuan Constantine chuan atita a sipai te om pho a zong
zong chuan cross chin chian chu a zia tira chu mai ba ka ama chuan tiang sei taka cross chin chian chu a keng bok ani ti chuan Battle of Milvian Bridge an ti in do na a chuan Constantine chuan Marcus Aurelius Maxentius chu a hne ta ani he in do na a hne na a chan hnu hian Constantine chuan Christian te laka angai dan a thak ta a Christian te ti du da na po a top chun som ve ta ngal ani Christian te chu ron sarkar do tu le helpol anga an ngai chu an pai thlata ani Constantine hian Christian na dar zau zel nan le hum him ani zel the nan a tho lok ta hle zoka edi zathum le som pathuma chuan edict of Milan an ti chu chu in he thu chua hian Christian te chu dan ang thapa pom an ni thu le tun china tu ma in ti du da to lo tur an ni thu a chua chu mai ba ka Christian te chuan an pathian chu zelen takin an be ve tur ani a Christian te pathian biak le an sa khotil ti boi zonga chet tho le khosak chu a khap sak tabok ani ma se he hian Constantine chu Christian ani ta tina alan chuang lova pathian tam tak abiak zinga Christian te pathian chu atel bel ve chau ang ani Christian te rin na lai mu tak tak pathian pakhat chau biak ero alakal pui chuang lo ani ma se athi dona chuan Christian danin baptisma changa edi zathum le somthum pasaria Constantine chu athita ani Constantine hi Christian dik tak ti han chal thei chuni chi lo ma se nasatakin Christian te chu athopa biakin sakna to sungai to konga te Christian te in real bol na tur ngai to pui konga te atho hlok le ani edi zathum somni le panga a naisia in khom pui akawa he naisia in khom pui hi naisia khopuya nei ni in tunlaya Turkey rama isnik hi ani he in khom puya hian khovel hun sang sanga tangin Christian ho tu te an kal khoma kalphung mu mal jok nei dan tur te relin thurin mu mal tak zia kada thlapin an siam bok ani an ro rel poimo voin thlenga kan la man zinga Easter Sunday man hi atel nge nge ani Constantine pian thar dan chungchang hi achan chin ziak tu Eusebius le Lactantius ate zia atanga kan hmu thei ani a ma se tun thleng hian historian te zinga in hialna ala om rengani historian then khaten Constantine hian in larna hi a hmunge ya Christian na hi apom nge yani anti lain asoine pole oilo pol ero chuan Constantine khan ni eng a musual mai mai ani cross chin chian na po ni zung hi cross chin chian na anga alan thin wang mai mai ani anti ve tat thunga chu ba ka Constantine hian Christian te ti du da a ban chan zok chu anal ramzau taka khan adar na sato sia an ma ni do zong le eb zonga khosak reng ai chuan an zinga mi ni anga lana athun hoya da adu wang mai mai in Christian na kha apomani anti ve thungani engpo ni se isu rong bol chan atang khan do tu le be tu tam takin isu le azir tirna Christian na chu he khovel atang hian pai bo tumin be thin ma se tu ma an la lo king lawa Christian te ti du da na konga phusa em so la po tun thlenga tir ko pola kan la ti reng zok ani ta hlawa in Christian sang tam tak tor na thlena en nom siam na mang thin rom kho pui po tu na chuan khovela Christian te mun pui ani ta hlau zok ani hi he hian kan pathian hi pathian nung nge ani ti chiang le ani